Muraho neza abakunzi b'Urugero online radio, aho tubageza inkuru zitandukanye zirimo inkuru za siporo ndetse n'inkuru zijyanye na gospel. Amahoro y'Imana kuri mwe mwese, tubaha ikaze. Muri kumwe nanjye Arno Ntamvutsa. Reka twinjire mu nkuru yarayimenyekanye muri ijoro ryatambutse. Ni inkuru y'umukinnyi mushya APR yamaze gusinyisha nkuko bivugwa, ariko turaje twinjire ducukumbure neza uyu mukinnyi muntu ki. N'umukinnyi bita izina ryiwe ahanini izina rye rizwi ni Lauf Memdao, afite imyaka 21. Uyu mukinnyi uvugwa ko yatsindiye ibihembo, ari watsindiye igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umwaka wa 2024-2025 muri shampiyona ya Burkina Faso. Uyu mukinnyi kuva yagera muri AS Sonaber Ouagadougou yagiye agaragaza impano idasanzwe, abinkingi ya mwamba hagati mu kibuga. Yatsinze ibitego 5 kandi yitwaye neza ku buryo yahamagawe mu ikipe y'igihugu ya Burkina Faso. Ikipe y'igihugu ya Burkina Faso umukino uheruka yabanje no mu kibuga, dore ko amaze guhamagarwa inshuro zigera muri 3. Kuri ubu rero amakuru avuga ko uyu Lauf Memdao ari mu biganiro bigeze kure n'ikipe ya APR FC, nubwo bamwe bemeza ko yamaze gusinya, ariko ni nyuma yuko ikipe ya Singida Black Stars FC yo muri Tanzania nayo yarigeze kure mu biganiro. Nkuko tubikesha ibinyamakuru byo muri Burkina Faso bivuga ko amasezerano haburaga gato ngo ashyirweho umukono, ariko APR FC ikaba ishobora kuba yabanyuze ruhinga ikabasha kumwegukana. Uyu musore kuba yaza mu Rwanda ntago bari wa mbere wabuje, dore ko yabaje asanga Djibril Ouattara usanzwe ari umukinnyi wa APR FC kuva mu kwezi kwa mbere, navuga muri phase retour ya shampiyona irangiye. Akaba rero aje guhagararira cyangwa se gutanga ishusho ryiza ku rubyiruko rutaratakaza icyizere, rurimo rurakina umupira w'amaguru, indoto ze n'ibindi byinshi. Icyizere navuga ko ari umwe mu basore bifitiye icyizere. Niyo ubumona mu kibuga ubona ko ari umukinnyi wifitiye icyizere. Ni urugero rwiza rero rw'uko umuntu ashobora gutangira umunsi ariko agafata umwanzuro wo gukora cyane no gukomera ku nzozi no guhesha igihugu cy'ishema. Ibi ni byo Urugero radio YouTube yanyu ishyigikira cyane, kugaragaza inkuru zerekana icyizere. Reka rero tubashimire, mwandike kuri comment mutubwire ese Lauf Memdao murabona azabasha kugira ibyo ahindura, azaryana umwanya witwa Ramenba. Ibyo byose tubitegereze turebe aho bizarangirira. Uyu mukinnyi nsoza sinakwibagiwe kubabwira ko nabwiye ko yahamagawe, amaze guhamagarwa inshuro zigera muri 3, ndetse inshuro ya match iheruka bakina Tunisia, match ya gicuti, uyu mukinnyi yabanje mu kibuga muri liste y'abakinnyi 11. Usibye ibyo kandi uyu musore yashizwe mu kipe y'abakinnyi 11 ba shampiyona y'umwaka, ufite ikipe y'umwaka ya shampiyona, ari kumwe na wa mukinnyi APR iheruka guhomba Pantulu wa Diala, dore ko nawe yari umwe mu APR yifuzaga, ariko bikaza kurangira Esperance mutwaye muri Tunisia. Bari kumwe rero muri iyo liste cyangwa se muri ikipe y'abakinnyi 11, ikipe ya 11 joueurs cyangwa se 11 ba shampiyona babanza mu kibuga. Akina ku mwanya wa nimero 10 inyuma ya rutahizamu. Bavuga ko ari umwe mu bantu bashobora kuzana impinduka mu ikipe ya APR. Afite dribble, afite amashoti menshi kabisa, ikindi kandi ari mbio, afite speed, arihuta cyane. Uyu mukinnyi rero nyuma yaho hategerejwe ko APR ishobora kuzana undi mukinnyi wa nyuma umunyamahanga. Ibi rero abanyamakuru batandukanye bakomeje kugenda bivuga ibintu bitandukanye, harimo abari kunenga uburyo APR yasinyishije uriya mutoza, ariko uyu mutoza ubona uburyo yajemo, aje mu kubaka projet y'imyaka runaka. Nkuko ubona abakinnyi iri kugura APR kugura abakinnyi bakiri mu kigero cy'imyaka yo hasi, navuga kuva mu myaka 21-25, aho ngaho nibo bakinnyi benshi bari kwibandaho bagura.
birasa nka proje nshyashya APR igiye gutangira, ikaba yifuza kuba yarenza urwo rwego ikaruzamukana ku buryo mu myaka iri imbere wenda ari gushaka kuvuga iti turagenda twubaka ikipe kugeza ubwo tuzabona igiye muri Champions League. Ibi byavuzwe n'abantu benshi, abahanga mu mupira w'amaguru bavuga ko APR itari gukora kuri pressure ngo yihutire kuba yajya irwanira kujya mu matsinda, ahubwo ari gutuza igakoresha budget nziza iringaniye, ikazana abakinnyi beza, ijisho ryiza rikazana abakinnyi beza, abo bakinnyi akaba bashobora kuzafasha APR mu kubaka proje wenda bakiha imyaka 2 cyangwa 3 yo kuba bashobora kuba bakwinjira mu matsinda. Ibi rero biragaragara nkaho ubuyobozi bwa APR umurongo burimo, dore ko APR yazanye abatoza ubona ko bafite experience mu gutoza abanyempano kurusha gutoza abakinnyi bakuru, usibye umutoza mukuru ariko uyu Hassan Taib numwe mu bantu no muri za Maroc iyo ukurikiranye neza usanga bagiye bafasha amakademi, bakafasha amakademi kuzamura abanyempano. Twibutse ko Taib ari wagaragaje Pierre bwa mbere, aramwe exposer amugaragaza nk'umukinnyi umuzamu mwiza wa hazaza. Kuba rero APR tarabashije kuzana undi muzamu w'umunyamahanga, bivugwa ko ashobora kuba Taib yaratanze inama yuko bamugumana ntibashaka undi muzamu w'umunyamahanga, ahubwo akagumana abanyarwanda, akaba bizeza kuba hari icyo yabafasha nanone kugira ngo barushize kugira iyo improvement. Uyu mukinnyi rero Dao bivuga ko hari undi mukinnyi usigaye ukina ku mwanya wa rutahizamu kuri nimero 9 typique, atari babandi bahashyirwa atariho basanzwe bakina, kugira ngo barebe ko azafatanya na Mamadou Si gushaka ibitego. Abandi rero babona uburyo APR kwibakamo, bakavuga ko ubundi iri gusubiraho yahoze mu mwaka ushize. Mu by'ukuri ntabwo ari uko bimeze, kuko ugereranyije umwaka washize yaguze abanyamahanga benshi ariko ntibatanze umusaruro nk'uko bari babyiteze. Uyu munsi yongeye kugura abanyarwanda benshi, ahubwo yongeramo abanyamahanga bake, inasezera bamwe muri bo. Bivuze ngo rero APR FC umurongo irimo icyerekezo irimo gishobora kuba cyamaze guhinduka. APR ishobora kuba yamaze guhindura icyerekezo ukurikije uburyo iri kuguramo abakinnyi, abanyamahanga 2 umwaka bagiye kwiyongeraho n'abanyarwanda bandi biyongereyeho. Ikindi kandi irimo irashaka ko buri mwanya urawufitemo abakinnyi 2 b'abanyembaraga, bafite igihaha, bafite umwuka, bafite imbaraga. Bikaba yizera ko abatoza baje ari abatoza bashobora gutegura ikipe nziza ya hazaza atari aka kanya. Bivugwa rero ko uyu mukinnyi ashobora kuba yasinye imyaka 4 umugarukaho, Raouf Mehmed Dao bivuga ko yamaze gusinya imyaka 4. Niba we ashobora gusinya imyaka 4, murumva ko APR ifite proje iyo mu gihe kirekire yo gutegura. Umukinnyi waherukaga kubavugwaga ni Pantulu uyu Diarra, ariko yamaze kujya muri Esperance, nawe yari afite imyaka 18. Aba bakinnyi bose rero bigaragara ko ari abakinnyi beza. Reka ngaruke kuri Mehmed Dao. Uyu mukinnyi usibye kuba yarabaye umukinnyi mwiza w'umwaka, meilleur joueur w'umwaka, ahubwo na association y'abanyamakuru ba sport bamutoye nk'umukinnyi mwiza w'umwaka muri championnat muri Burkina Faso. Bivuze ngo urwego rwe ruri hejuru. Niba akina ku 10 akaba yakinye asbasha gutsinda ibitego 5 mu ikipe, ndavuga ko atari na ya mbere, akaba yifuzwaga na Singida. Bivuga ko na Simba ritangiye kujya kumuramba gisangwa irebe. Izi ni proje zikunze gukorwa n'amakipe yo muri Tanzania, kuko yo iguramwe abakinnyi bake bakenewe. APR rero nayo iri mu murongo wo kugenda igerageza kureba ko ushobora gushiramo abakinnyi bakenewe, bake beza bakenewe, kugira ngo irushirizeho kuranforsa ikipe ya APR FC abakinnyi bakenewe bari bo igura gusa. Reka rero dutegereze umukinnyi wa nyuma igihari no kwimutoza agomba gutangirana imyitozo n'ikipe ya APR FC mu mpera z'uku kwezi. Bivuze ngo ni muri iki cyumweru gitaha umutoza arabagarutse azanye n'abatoza bagenzi bamwungirije. Biravugwa ko ari n'umutoza w'umunyarwanda ugomba gufasha aba batoza, hanyuma bakubaka iyi kipe ya APR FC. Twitege ko iyi kipe ishobora guhindura ibintu byinshi, cyane cyane uyu mutoza bamusabye guhindura imikinire, APR ikagira imikinire yihariye cyangwa se identity, ku buryo ihindura ibintu nk'uko tubona Mukura iba ifite umukino yayo. Mukura ifite uburyo ikina, ukabuzi nk'umutoza wese ugomba kuza agomba guhita yinjira muri ya system Mukura yubatse. Navuga ko ari nayo kipe ahanini yo na Marine, ngira ngo wenda nizo kipe navuga zigira na Gorilla zifite imikino zamaze kubaka, n'amakipe afite icyo bita touch, n'amakipe afite icyo bita
possession de balle, ni uburyo bwo gutindana umupira baherekanya. Ibindi navuga kuri aya makipe nuko aya makipe yose twayemo turavuga, usibye kuba ari amakipe ubona ko bari gutegura abakinnyi kugira ngo abagurishe, ariko iramutse yinjiye muri system ikabona ubushobozi akinjira mu gushaka abakinnyi bandi baza kurenforce ikipe, zatumara amakipe menshi yo mu Rwanda makuru mwubaha yajya ahora atsindwa rwose. Rero APR nayo iri mu murongo wo gushaka uburyo yubaka umukino umutoza agomba kubakira ibintu bizatuma n'abandi batoza bazaza nyuma bose bagendera muri ya ritme cyangwa se ya wa mukino umutoza yabubakiye, bakaza bubaka noneho bubakira ku bindi, nk'uko umuntu aza kubaka fondation abandi bakubaka buzamura inzu banasakara. Reka rero tubashimire, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu, ukore subscribe, dukomeze kuhera amakuru. Icyo nakwizeza ni kimwe, nuko aya makuru turi kuguha twebwe ntabwo twayakuye ku yandi maradiyo, ni ibinyamakuru byo muri Burkina Faso byadufashe kumenya aya makuru, na cyane ko impamvu navuze Singida nuko ariyo kipe yashakaga cyane uyu mukinnyi wa AS Sonabel Ouagadougou. Akaba ari umukinnyi APR bivugwa ko yamaze gusinyisha, nk'uko tubikesha Taifa Bruno ndetse na Mutangazaji, bamwe mu banyamakuru baba bari hafi cyane bakurikira amakuru ya APR FC. Igisigaye no kuza kureba ifoto uyu mukinnyi ari gusinya yambaye n'umwenda wa APR, ubwo turaza kuba twakonfirma ko ibintu byarangiye. Ariko kugeza ubu abangaba yo bamaze kwitangaza kenshi, inkuru yamaze kubimpamo. Reka dutegereze tumenye ninde ugiye gukina nimero 9 wa APR, ugiye kuza guhangana na Mamadou Sy. Reka mbashimire cyane abo twabanye, ndaza gukomeza kubategura andi makuru atandukanye aryoshye meza muri sport ndetse no muri gospel, ku buryo nta rungu mu kurugero online radio. Turakomeza kubageza gukora subscribe, sharing inkuru, dukomeze kubana namwe. Turabakunda cyane. Ciao ciao.